the word of Islam. So repeat after me. There is no God. There is no God But Allah. but Allah. And the Prophet Muhammad. And the Prophet Muhammad. The messenger. The messenger. And the apostle. And the apostle. Is the last messenger. And the last messenger. كمل يا شيخ. وأن عيسى وإن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. Again. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. I testify that there is no true God but Allah. And the last prophet and messenger is Muhammad. Peace be upon him. And Jesus is the prophet of Allah. He is no God. He is not a son. And there is only one God in the sky. Above the arsh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله على نعمة الإسلام. I thank God that you are a Muslim. Congratulations. You can translate it into Uganda. Olwaleero osazeewo okubeera omusiraamu okakasizza nti obusiraamu y'eddiini ya Allah egy'eddiini emu kkiriza mu Katonda omu. Ate bw'oba ogenze mu busiraamu tozza bigambo byo mabega n'obanga soli musiraamu ofuna ebizibu mu nsi oyiyayana eyo shahada gy'otodde okkaanyiza n'okkiriza nti oli musiraamu okuva olwaleero ojja kusaala swala kitaano everyday ojja kusoma Qur'ani ojja kusoma ebigambo byonna ebyobuki obusiraamu bulungi. شكرا بارك الله فيك. مش البارح 5 أرقام الإسلام. 5 أرقام الإسلام. مش تقول 5 أرقام